Good morning, everyone. Seeing Hindu newspaper analysis Manipuri service again. See date 17/1/2025. Aham the headlines. ISRO successful space docking experiment. Docking the equity satellite and space the things in the Napsinabuko. The object amakak sabi experiment of Kaktawibuko ISRO. Adudo narang to successful or my back record. Second, news Union Cabinet approved third launch pad at SDAC. SDAC have this one space center have it. Adada koigi one space center sida launch pad ani hana semgra ahum suba sem na brigada magda Union Cabinet na ayaba pigre ko. News atopa mana Israel Hamas ceasefire development. Israel ga Hamas kagi ngara ceasefire tawnabagi matangda paw mayawgibado adugi matung tarapa pawni ko sisa. Adagi amu huzik Delhi election ke mari linaba paw amada news election commission advisory on AI generated content ko. AI na semba content sing MLA natraga kogi vote lepiba miyoy sing na thadorokpa adugumba AI generated content dugi matang the election commission na madu thadorok pada kari tawgadabno habagi advisory ama ngarang thadorok reko adugi matang su paw sida hapsare adagi atopa news amadana women drone pilots empowering Kalakuriji farmers ko sisina nupi na drone paibagi matang ko drone se paraga agriculture field fertilizer chaiba boiro ama buto boiro tawbagi matangini ko sida kano scheme ama aina lokacharkani atopa news amadana union government approves I-Pay commission je chatnabagi damakta union government na ayaba pigre ko ado chatnabase karam kanda hawpino ko to na habidi atopa paw amada yarokani editorial ani kakloko che na editorial the urgency of nuclear disarmament call for action inspired by the history ko sige articles they are using nuclear in the nuclear disarmament with the nuclear kulai paina se the nuclear kulai paina even nuclear kulai sing se lokthokpa ko adu du wari ni ko and editorial amadana Europe India gi relationship se pagat anabagi damakta editorial amaka yawi adu du maga aduga atopa text and context na India gi rupee devaluation tawedana ngarang su depreciation tawagi nahan su paw yawbado adudugi matangdani ko adudugi mada cost haitare ko implication amasung policy da kari change tawragadi yai khole adudugi matangda text and context yarame adudumaga nainarin ko yengse hamada headline to ko ISRO docks two satellites puts India in elite league group like habili docking experiment was successfully tawgiba country ma'am amalay country ma'am dugi manungda India se challe habili ko idi usikita so ain hijack docking mission habili ngasagi satellite ani space satellite ba satellite ani kogi docking daw habili satellite se kamay to ba satellite oido no haragadi satellite akogi satellite sididi satellite ama leire sidisu satellite ama leire hairbase totally different oidoini aduduga sigi sida id amasina target oidoini ko sisina aduga amasina chaser oidoini aduduga si ani se amasina changjala akanda target sida napsan doini masise punjan gi doini ko punjala kanda docking tawba haise haidoineba docking tawbase aduduga sidi faunnadoineba mi chathok chachon tawnaba yanadoini aduduga sumaina blocks sing sumaina docking tawraga ngasaigi space station guma saba ko space station guma saba adagi docking tawbasisu haidi ngasaigi karigumba mundagumba natraga marsagumba chatlurena kalase haidi sidadi satellite ama lehowdoini munda akoi mi buju thadagidoini thadara matungda amuk la akanda sidadi amuk docking haidi samjannabase adum tawdoini
ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯗꯣꯀꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯄꯦꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟ ꯁꯥꯕꯒꯨꯝꯕꯗ ꯑꯦꯟ ꯃꯨꯟ ꯃꯤꯁꯟꯒꯨꯝꯕ ꯃꯥꯔꯁ ꯃꯤꯁꯟꯒꯨꯝꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯗꯣꯀꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯤꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯔꯤꯃꯦꯟꯁꯦ ꯉꯝꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯛꯁꯦꯁꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯑꯦꯟ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ USA ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯔꯁꯤꯌꯥ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯣꯏ ꯗꯣꯀꯤꯡ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯔꯤꯃꯦꯟ ꯉꯝꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯦꯀꯣ ꯆꯥꯏꯅꯥ ꯀꯣ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯕꯨꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯃꯣꯏ ꯃꯔꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯗꯣꯀꯤꯡ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯔꯤꯃꯦꯟꯁꯦ ꯉꯝꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯦꯀꯣ USAꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ Gemini 8 ꯍꯥꯏꯅꯀꯣ 1996ꯇ 1966 sorry 1966ꯇ ngамꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ Soyuz ꯁꯤꯁꯤꯅ Soyuz 7ꯁꯤꯅ ꯔꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ 1967ꯗꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤꯗꯤ Shenzhou ꯀꯣ Shenzhou 8ꯅ ngамꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ docking experiment 2011ꯗ ngамꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ SPADEX ꯍꯥꯏꯁꯦꯀꯣ sise 2006 2025 kise ko the country mein elite group ta challe ko and magi haidi akhoi India gi oina magi chaser se SDX01 SDX02 huziki experiment gi matungina ko chaser ga target ka se si maming he oi ko satellite se aduga fourth countries oire se hare ko and sise akhoi India gi oina di kari kari da kana doino hare kana akhoi prithvi gi India gi oina Chandrayaan mission lay ko Chandrayaan 4 kari kana mission lay moon da koi gi kano thaba gi se mi thaba gi experiment tawna bada adu haidi moon da mi thaba gi da semna bo ngi hona da docking jam kana ni hari ko India gi space station thaba gi da su abedi Bharatiya Antariksh station haise ko sigi Indian space station oidoni sida su sikana doini ko objective atopa mayam amsu layri like in space robotics spacecraft control sisu exigi experiment sisu tawdoini ko the spacecraft control tawna bagi adagi robotics manung da sabagi potpagi adagi payload operation su undocking tawrakanda id musikido docking tawgrena samjanagrena sigi satellite ani se sise amuk satoknarani amuk ani napnaramado lokthoknarani lokthoganda mai masa masagi satellite ki oiba function mayam ama tawduri dana ko adugi tawbudu so adum taw makada sathaduri tawduri ko satellite chamu reuse tawbasu yaduri ko reuse habidi akoina satellite masagi thagat ke satellite singdo amuk nauna sijina bamu yani ko sumnagi satellite ama oina adum nauna sina yani and power transfer tesu sigi docking tawra matungda tawni ba power transferring tes hai taragadi akoigi satellite amadagi satellite amada satellite amadana battery yare satellite amadana magi machinery mayam electricity darkar lay haragadi satellite amadagi docking to wise toana separately space thagato inatra aha ma thagat ani subai thagat podo battery yawdrasu yarane ba hana thagat kibeduda battery yaw taragadi ani do docking tawnaga body ama semaga battery do dum use tawna ba yani and aduduni ko docking tawgi kana ba ise koi sidai da potse macha myam thagatlaga ada do loi samjalakan hena chawba achawba pona ma sema yadoine ba docking je taragadi ado launch se December 30 da tawgibani December 7 da tawnina hambada tawrambani but babani do ngasagi thagat ke space ani do gadi satellite ani do lana chatnagi bedagi January 16 ngarang se tawba ngamgre ko and atopa test mayam amsu layri undocking tawnaba power exchange separation sigi su ngai gi ko pause adi docking tawdi successful oigre power hajiki mai thadok thajin tawnaba undocking tawba dagi undocking tawraga mabani samu to field da chatnagiba aduga payload everything ngasagi satellite mayam jindo adudagi thadoknarpa ko adugi mitangdo adugi do successful oibra oidabra chahi ani mung changani ko adu process yengse adugi matungina kari kari moidu successful oirakpa korpa adum yam successful oiba paudi oire ko ngasigi and mission atopa achoba mission atopa tungda future da su mayam ama launch over the yarani ko India gi oina di opportunities adugi sika hariba lunar ngasai habado koina
ꯊꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇ ꯆꯠꯂꯒ ꯊꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯡꯉꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯉꯝꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯀꯣ ꯃꯃꯥꯡ ꯆꯍꯤꯗ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯆꯥꯡꯉꯤ 6 ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯆꯥꯡꯉꯤ 6ꯅ ꯃꯨꯟꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯨꯟꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯕ ꯁꯔꯨꯛ ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯨꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯕ ꯁꯔꯨꯛ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯎꯗꯕ ꯁꯔꯨꯛ ꯃꯅꯤꯡ ꯁꯔꯨꯛ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯨꯟꯒꯤ ꯁꯦꯝꯄꯜ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯣꯏꯜ ꯁꯦꯝꯄꯜ ꯁꯦ ꯂꯧꯔꯨꯔꯦꯕꯀꯣ ꯃꯨꯟꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯦꯝꯄꯜ ꯂꯧꯔꯨꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯌꯥꯟ 4ꯁꯦ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯃꯨꯟꯒꯤ ꯃꯤꯁꯟꯁꯦ ꯂꯧꯅꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯣꯏꯜ ꯂꯧꯅꯕꯒꯤ ꯃꯤꯁꯟ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯌꯥꯟ 4ꯀ ꯍꯥꯏꯁꯦꯀꯣ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯀꯥꯟꯅꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯗꯣꯀꯤꯡꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯠ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯔꯚꯤꯁꯤꯡ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯣꯔꯕꯤꯠꯇ ꯔꯤꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯦꯇꯦꯂꯥꯏꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯥꯒꯠꯈꯤꯕꯗꯣ ꯁꯦꯝꯕ ꯁꯥꯅꯕ ꯀꯣ ꯌꯥꯔꯛꯇꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯦꯝꯕ ꯁꯥꯅꯕꯒꯤꯁꯨ ꯑꯦꯟ ꯃꯤ ꯊꯝꯅꯕꯒꯤ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯊꯝꯅꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯨꯁꯨ ꯗꯣꯀꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅꯤ ꯃꯥ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ यूनियन कैबिनेट क्लियर थर्ड लॉन्च पैड एट श्रीहरिकोटा श्रीहरिकोटा हाइसे लॉन्च पैड मैम अमा कोई इंडिया की ओइना लेबा मफमदुदनिको इंडिया की ओइबा लॉन्च पैड मैम अमा ले अदुदैदा अहुम सुबा लॉन्च पैड अमा श्रीहरिकोटा सिगी श्रीहरिकोटा दा लेबा सतीश धवन स्पेस सेंटर सिदैसदा हाइदी स्पेस हाना कनो तोरंबा लॉन्च पैड अमा हाइदी सानबगीदमक्ता पैसा थादनबगीदमक्ता अयाबा पीग्रेको सिदैसदा इसरोना नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल NGLVs को अदगी मैनेड स्पेस फ्लाइट मिशन सिगी तौनबगीदमक्तनेबा सिगी सादुरिसे हाइदी अनौबा लॉन्च पैड अमा सादुरिसे लॉन्च पैड से हाइफेट एक्सप्लेन तौजरकेको लॉन्च पैड से साबगी मतंग से कोइना कोइगी लॉन्च पैड से लॉन्च इंडिया दा लेबा लॉन्च पैड से लॉन्च पैड सिगी से लॉन्च पैड से क्राइदा लेबा है कना SDSC हाबिदि सतीश धवन स्पेस सेंटर को अरुणाचल प्रदेश की से को श्रीहरिकोटा अरुणाचल प्रदेश दा लेइसे अहमदा फास्ट लॉन्च पैड को फास्ट लॉन्च पैड से कनोदा 30 years बैक की ममांग को 30 years बैक की ममांग लॉन्च तौग्रबनि को सिदैदा यारिसे अखोगी पोलर satellite launching vehicle and को small satellite launching vehicle को सिदगिने अखोइना इंडिया से स्पेस ता satellite मैम थागतपगी अनौबा फीचर्स मैम satellite मैम थागतपगी सिदगी हौग्रिनिको 30 years back ममांग 30 years की ममांग अदगी अनीसुबदा अखोगी सेकंड लॉन्च पैड अमो सारे को लॉन्च पैड अमो सारे सिजना 20 years की ममांग साग्रमनिको सिदैसा करी करी तौगी हारकांदा geosynchronous को satellite launching vehicle अदि geosynchronous satellite मैम अमा लेदनको अदु थागतनबगी एंड कोगी LVM हैना को LVM हौजिक मोय 3 अहुम सुबको LVM 3 थांगतनब LVM हाइसे तेकेमते सिदैसा आरको launch vehicle mark 3 हाबिनिको launch vehicle mark 3 LVM हाइसे सिसे launch vehicle mark 3 सिसे सी GSLV दगी हेना चावबा आइदि हेवी अचौचौबा सैटेलाइट अचौचौबा थागतपा याबा लॉन्च व्हीकल ओइदेनिको सिगी LVM Mark 3 हाइसे को LVM 3 हाइसे सिगी सेकंड हुजिक थर्ड सुबसे मु लागतरे थर्ड सुबजिददि कैदौना हारे काना थर्ड सुबजिददि अखोइना थर्ड सुब लॉन्च व्हीकल हाइसे हुजिक सादुरिजे थर्ड लॉन्च व्हीकल सिगी थर्ड लॉन्च व्हीकल जिदा तौदिसे कैना हारे काना ngसागी LVM 3 दुदगी अनौबा जनरेशन ओइनाको सेमी क्रायोजेनिक ओइबा सेमी क्रायोजेनिक क्रायोजेनिक स्टेज यावगा सेमी क्रायोजेनिक हाबेदि अखोगी लिक्विड ऑक्सीजन यावरनी को
liquid oxygen plus cryogenic fuels yarani ko cryogenic fuels yawba adugumba sigumba launch vehicle se tasengna third launch vehicle sida tawba yadoini do taragadi sigi third launching vehicle se kari da sina bi yani ara kanda koigi first mainnet ko adi mi thagat se mainnet space flight se कोई feature द को first minute space flight से कोई ISRO ना plan तौर से 2026 का plan तौर 2026 तक मीन से हाँ था तो ये बुका अदुदा LVM3 से संग ने LVM3 से पाई करना बहुत ना मतलब द launch सिगी launch pad third launch pad से संग ने बुका third launch pad हाँ सिगी third launch pad से जिस था तो इसे ना बुका अदेगी अकोई BAS Bharatiya Antarikshya Station हाइसिको सिसे अकोई ओइनदी स्पेस स्टेशन ने अकोई इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गुमनी इंडिया की ओइनसु सिसे 2035 ता साब हौदोयेबको अदुदसु चंगदुइने एंड अकोई lunar crew mission को crew landing हाइतारे को lunar crew landing तो सिसे हम काना दोरी कइना 2040 दा अकोई से हाले बात मी था न बि प्लान तौरीबको अदुदु दसु सिगी third launch pad yam kana duibको काना नि अदुगी मतानी को हाइरिसे and अदुदना launch pad से 2031 फाउगी मनुदा साबलो शंदोरे ISRO की chairman नसु 2026 की first man space flight mission दा काना ने नसु होंदोक्रे को अदुदुगा सिजना ISRO की hand ना हाइदि सेंट्रल थागतपा खतपा ngakang ngai ko nang ngakang ngai ko sorry future needs ko adaga next 25-35 years di phasana di take the kaidana sina ya next news amada Israel Hamas ceasefire development ni ko ngana sign down gi Hamas backtrack on trust deal Israel hai sina kai na kan Hamas se wi launch pad the ceasefire agreement sign down abado maning halle habi ko backtrack adi moido ceasefire sign down abado aduda maning halle habini adudayda husik qatarna USA kana mediator orga husik ceasefire deal ama tawnari dana ko adugi deal tawnabaduda deal gi tam dudi kaino harakanda hostage exchange ni habidi kogi Hamas nasu hostage mayam ama Israel gi thadorok toini aduga Israel nasu Hamas ki Palestinian mayam ama thadorok toini and also the land of pra lepa haina permanent end of the war adugi matang dusuni ko ado Hamas na accused stories Hamas ki prime minister na accused stories kaino harakanda adi last minute da moida hena kana nabagi damakta ona nabagi damakta moina money adi had maning han basabado adi sigi ano se deal sign tawna na ba hona na maning han basabado adu tawi sini bako ado Hamas na di yade ko Hamas kanguna Israel na haiba wari do yade ko aduga Israel gi cabinet sing se meeting husik tawdri tawrakanda moy ngarangi deal do ayaba piduni na ko adu ang delay tawre do Israel se war di husik leptri war se loidorabani haragasu war di leptri ngarang su 75 people hard crack ko Gaza da the air strike tawraga election commission gi advisory ama adi Delhi gi husik election tawdore da adugi matang aduga hape mari lena bo ina koigi election commission na advisory ama thadore kari advisory no harakanda poll gi campaign to matamda AI gi content hapak taragadi poll campaign to matamda AI gi content hapak taragadi adudo AI gi content ni hayu natraga kari no hayu haibagi matangda ni ko sidaista moina regulate advisory du kari yauga harakanda party gi political parties sing du na mai gi AI generated content to hapake hai taragadi aina hapani habado fasana thagadawni like AI generated
digital enhanced नत्रगा synthetic content ni haina thaagadabani and moina hapani habasu haigadabani adagi social media da adagi media platform atopa jinda seasonarapa adugumada seasonarapa matamdasu asise loinama chandoine haibadi news to oigera Facebook to oigera Instagram to oigera AI generated hapak taragadi moina hapani and political parties sing dusu loina na haptoine buko adudo hujik ma haidi lok sabha gi 2024 lok sabha election da deepfake sizinaba AI generated content sizinaba gi matang da so dum guideline fasana pigrabani ko haidi election commission deepfake ai se koi mi real leiba mi na jaga koi sule ni tama mi ma gi video na jaga audio thadok padani ko chap manana haidi real da manana ko adu AI generated content me amam so thadok adu matungin 2024 Lok Sabha election da tawgiba advisory dugi matung in parapo advisory oidoni ko AI generated seasonaraga thabak tarupase seasona haidi influence yamna haidi henna haidi fataba wow sandorpa information process sandorpa gi chance yam wangi ko AI seasonaraga next the Tamil Nadu gi drone disease spray pills in a jiffy ko haidi ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ Tamil Nadu gi nupisingna ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ spray ꯀꯥꯞꯄꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ drone ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ spray ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ agricultural field ꯀꯩꯅꯣ ꯆꯥꯏꯕ ꯑꯗꯒꯤ fertilizer ꯆꯥꯏꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯇꯧꯕꯁꯦ drone ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯍꯦꯛꯇ ꯇꯧꯕꯗꯨꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯁꯦ ꯇꯁꯦꯡꯕꯒꯤꯗꯤ central sector scheme ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩ ꯅꯃꯣ drone ꯗꯤꯗꯤ scheme ꯍꯥꯏꯅꯀꯣ sigi namo didi kanose sector central sector scheme ni ko sigi central sector scheme ni sector initiative ni ko sigi na kai dogdo har kanda sigi na self help groups me ama lay sida self help groups sida train dogdo ni train to ba ni sing se train dawraga ko nupi sing se train dawraga drone payan buse hayan do ni ko aduga farm the season ni sidesta moina train tawduse numit 30 gi training oidoni numit 30 sida numit 5 di pilot haibadi drone se pilot tambagi pilot oina drone paibagi khatangi oidoni aduga numit 30 sida agriculture gi oidoni ko agriculture gi oiba season na gi namakta tawbo oidoni numit 30 sina and koigi loan pi ni loan se kana pi doino har kanda loan by NIFF ko haibadi National Agricultural Infrastructure Financing Facility ko sisina 3% da loan pidoini pibisida kaya pesa kaya pidoino har kandadi 8 lakhs pidoini ko 8 lakhs kumbagi loan pirani aduduga si 8 lakh pidoise drone lebadani ko 80% sina subsidy oina pidoini ko on drone da ko edi drone gi cost 80% drone dagi paisa da 80% di tahandoni buduga loans 8 lakh pidoni ko sigi scheme ni ko edi pising edi sidaisda ama tawrise Tamil Nadu gi sigi Saradia ko iko sino pise Saradia na pairise these drones si another hana postgraduate PG mathematics tawrokko nupini ko aduduna drones pairaga fertilizer chaiba khotpaga tawrido adudugi warini ko ma haisa second atopa paw amada Singapore gi khoi president Herman Shanmugaratnam ko sisi lae Singapore to help Indian semiconductor industry ko sidaisida mana focus tawrise Odisha hana sa Assam da visit tawre Odisha da focus yam tawre hujikse ko aduga mana laise khoi in the 60th anniversary of diplomatic relationship abidi chahi upu surupagi adugi kana toraga adugi damakta logo amakak launch tawna damakta lakpani ko and sidaysa focus area semiconductor Singapore ga India gi mari se kaya yam hadi session bada kari na mating pangya ni semiconductor se abidi semiconductor se Singapore the manufacturing ecosystem development
semiconductor-gi sanabagi amasung madu develop tawnabagi matangdani-ko. Adagi technological solution mayam ama pinabagi matangdani. Digital space habadi akoigi data corridor mayam ama leidana. Gift city ga hairse-ko. Sigi gift city se Gujarat ta leibadani-ko. Do gift city se tasengna habadi smart cities wani adaga international financial service center ama suni masiko. Ado Singapore ga kano tawraga financial institution mayam ama linkhatnabagi matangdani. Renewable energy ki matangdasu adagi eastern Indian state atop haidi adugi logistic connectivity adagi petrochemicals ki matangdasu focus tawna haidi wari sanarisi da yawri ko manufacturing ki matangdasu yam lay. Historically koi India ga Singapore ga se historical partner yam o hana Thailand oirami 1965 da Singapore independence fangibada ko India na so muting yam pangi ko. And Singapore ki investment mayam ama haidi Singapore ki investor mayam ama invest taweba ko India da ko. Strategic partner ama suni like Prime Minister ze Singapore da September 2024 da chatloiba ko. Adugi adudaida comprehensive strategic partnership amakak Narendra Modi na sarami. Adugi upgrade program oina Singapore ki president na la matamda ko India na kano tawdoini ko. And atopa news amadana Center announced constitution of I'd Pay Commission. I'd Pay Commission laktore ko. So they say si lakpasida union government na I'd Pay Commission se chatnarani aina ko. Sana ba matamda di kam kani chatnadoino habadi khangdri but ꯆꯠꯅꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤꯅꯗꯤ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯑꯥꯏꯠ ꯄꯦ ꯀꯃꯤꯁꯟꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯨꯚꯦꯜ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯕꯦꯅꯤꯐꯤꯁꯔꯤꯁꯦ 50 lakh employees ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ 50 lakh employee ꯍꯦꯟꯅ ꯊꯕꯛ ꯄꯤꯗꯣꯔꯤ 65 lakh pensioners ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯊꯕꯛ ꯄꯤꯗꯣꯔꯤ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ 2026కి ꯍꯥꯏꯗꯤ 2026ꯁꯦ 2026ꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 7 pay commissionꯁꯦ ꯂꯣꯏꯗꯣꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ 7 pay commissionꯁꯦ ꯂꯣꯏꯕꯗꯨꯒ ꯆꯥꯟꯅꯅꯕ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕ 2026ꯇ ꯂꯣꯏꯗꯣꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ 2026ꯀꯤ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯑꯗꯥꯏꯗ 7 pay commissionꯁꯦ ꯆꯠꯅꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯄ ꯂꯩꯀꯣ chairperson member ani select tawdoine adu select tawrakana news adum hapskatjarake but koigi 7 pay commission haitare ko 7 pay commission ese kaino en 7 pay commission dana kari tawgige khotki habde matangda hapet ai kanom tangne nazarake 7 pay commission se 7 ko pay commission 7 pay commission 8 pay commission asise akoigi central service ta thabak tawba mi singdigi moina phangdaba tolop tugi matung inaniko 7 pay commission jibadi February 2014 dagi chanaba hawrane na lauthokre and 2016 da chanaba hawgiko aduduga 8 pay commission di husik January 2025 ta chanarani na lauthokre and January 2026 dagi di direct implement torok mahawrani ko tolop se hengalakadoi ko sidisda ado akoigi minimum haitare ko minimum pay se akoina sidadi 18,000 oigibako ado sidadi maximum id minimum pay se 18,000 oigibase sidadi 51,480 pay oido male ko id expected ni ko aduga sidadi akoina kari doge har kana ngasai gi fitment factor ena like ko fitment factor habisidi akoigi
fitment factor haise atai kem nate koi gi ai haisarake ko sidana 2.57% oi sidana fitment factor se sorry percentage yaute sidana 2.86 oi doni ko meaning di kai sigi 2.57 factor oi ba meaning di kai no har kanda tolop se aina chaba tolop se lupa cham chare khalase lupa cham chare ko lupa cham chare pay scale hai tar ko basic pay se ai gi basic pay se lupa cham ani ne khalase adu target fitment factor gi oina 7 pay commission de ai gi tolop se kya oi dunya har kanda 257 oi doni ko khangba ai gi pay ai gi basic pay se 100 oi taragadi aina cha du tolop se 7 pay commission gi matung na 257 oi doni aduga ai gi basic pay se 8 pay commission gi oina di 286 oi doni tolop se aina hengat tolop hengat pagi chang doni ko sigi fitment factor jana ta isa gyan tar ni ko fitment factor se aduga 7 pay commission gi di mayam ama legi haidi pension increase aduda mayam house rent allowance adigi dearness allowance annual increment kari kra mayam ama legi ko adu mayam jing do loinamak change sorok pe ai ko haidi sigi sar 8 pay commission sa lang taragadi aduduni hai sar 8 pay commission sa lang taragadi ways hengkalani pesa economic boost torani ko quality of life hengkalani aduga adi mamangi 7 pay commission da tolop piba mi se 1 lakh crore 2016-17 da 1 lakh crore hena pesa pi id pesa changi ko pesa tolop hen kat pasida 1 lakh crore hena changi ba adu do anda gi kya changdoi no khangdre 7 pay commission gi di 1 lakh crore hena changi ko atopa editorial lokal chage editorial da nuclear disarmament ha ko this nuclear khulai me ama lainariba me am sigi moi singse adi nuclear khulai singse paina dana bagi matang da ko adugi matang da iba editorial ni so this is great anniversaries me ama tai ko andak sai da IT years suba me ama tai ko adu IT adugi matang da hapet andak sai da anniversary ta ba se sigi ningjing bo ina nuclear khulai singse koi paina rugum se habagi yana che me ama sign tong ni ko adugi anniversary yam tai andak kano se adu kai ta ge habadu editorial ni da hadi haramada haijarake ko andak sai se IT anniversary ko nuclear test yana na Trinity da tawgibudo 1945 ta adudugi anniversary tai ko aduga Hiroshima and Nagasaki da su bomb thadagi da ko adugi anniversary tai ko andak sai de Hiroshima and Nagasaki da 1945 ta atom bomb ani thadagi da ko adugi 80th anniversary tai adigi 70th anniversary su tai kanagi Russell Einstein manifesto hai se ipad ai hai sare ko Russell Einstein manifesto se Russell Einstein manifesto se isara ke Russell Einstein manifesto ko Russell Einstein manifesto si se 1955 ta ko 1955 to 1955 ko Russell Einstein manifesto sida Russell hai se akoigi Burton philosopher ni ko Burton Russell ni Einstein badi Albert Einstein le se moina nuclear bomb singse nuclear bomb adi nuclear bomb sabsina akoida nuclear khulai paibasina akoida akoi humanity da yamna kaiba pirakani habise moina yana na hairambani kwadi aduduga Einstein gi serum dai sidabu kuidraba matamda mana sign tawramani ko atopa scientist meyam amasu sign tawrami sidaisa ada moina hairamise nuclear khulai singse yam khudong thiningai ni aduduna country punamak se pulap punjalaga nuclear khulai se indi thadoknanabagi matangda wari sanaba ma changen hairami ko and also abadi resolution haisina 1955 ta akoigi abadi session amakak tawi abadi session se kanagi session oidina harakada INC Indian National Congress ki session oidini ko
1955 ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯕꯥꯗꯤ ꯁꯦꯁꯟꯁꯤꯗ ꯑꯕꯥꯗꯤ ꯁꯦꯁꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯂꯧꯈꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯀꯩ ꯂꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯂꯤꯖꯝꯗ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯂꯤꯁ ꯄꯦꯇꯔꯟ ꯑꯣꯐ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯗ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗ ꯅ꯭ꯌꯨꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯕꯣꯝꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯈꯤꯕꯁꯤꯗꯁꯨ ꯅ꯭ꯌꯨꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯊ꯭ꯔꯤꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯁꯦ raising awareness of the threat and a nuclear movement total ban ko nuclear gi total ban ko aduga awareness ki matang su khana nei na gi wis ko se abadi session sida abadi kano stona bagi ko adugi matang da ni ko mana hainin se and current nuclear threat ma'am amalai nuclear threat ma'am amalai like risks haidin nuclear conflict se ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯔꯤꯛꯁ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯏꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯗꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯗꯤꯇꯔꯦꯟ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯕꯣꯝꯁꯦ ꯅ꯭ꯌꯨꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗ ꯗꯦꯟꯖꯔꯁ ꯑꯣꯏꯕꯁꯦ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯥꯁꯦ ꯄꯥꯏꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯗꯞ ꯇꯧꯕꯒꯨꯝꯕ ꯀꯤꯍꯟꯕꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨ ꯀꯤꯍꯟꯕꯒꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯁꯦ ꯀꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅꯤ ꯃꯥ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯑꯥꯔꯁꯦꯅꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯑꯥꯔꯁꯦꯅꯦꯜꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯄꯥꯏꯅꯔꯦꯀꯣ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯅ꯭ꯌꯨꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯑꯥꯔꯁꯦꯅꯦꯜꯁꯦ ꯂꯥꯏꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯑꯥꯔꯁꯦꯅꯦꯜꯁꯤꯗ ꯅ꯭ꯌꯨꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯑꯥꯔꯁꯦꯅꯦꯜꯁꯦ 9 countries ꯄꯥꯏꯀꯣ 9 countries ꯀꯣ 9 countries ꯁꯤꯗ ꯔꯁꯤꯌꯥ hꯧꯖꯤꯛ official ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯔꯁꯤꯌꯥꯗ 6,257 ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯥꯏ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ USA ꯗꯗꯤ 5,000 ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯥꯏ 5,550 ꯑꯗꯣ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩ ꯂꯥꯏꯛ ꯆꯥꯏꯅꯥ ꯂꯩ ꯀꯌꯥꯝ ꯄꯥꯏꯅꯣꯗꯤ ꯈꯪꯗꯦꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯥꯟꯁ UK 6 Pakistan adagi 7 India Israel ko adagi North Korea ko 9 countries moisingse nuclear arsenal sukumatik yam leigre ko adi almost 14,000 hena nuclear khulai se lei na panei ko aduduni nuclear arsenal yam leina base sisina su kihan haidi khogi lanjau tholakadra na pakatna badaduna Rajiv Gandhi na United Nation da khogi action plan am khak pi diu ko Rajiv Gandhi na United Nation da karamba makhagi action plan ara kan Rajiv Gandhi gi ko Rajiv Gandhi na haramise khogi action plan se 2000 Gandhi UN United Nation da ko action plan ko nuclear cry se thadoknarasi habigi matang da United Nation da manas kano wafam khara thamame adudaida haidi 2010 fawagi manungda koi nuclear khulai singse phase ahum thongna 3 phase da ko thadokna ba honarase na hainarame ko haidi nuclear khulai da ado USA na ra reject tore ko habidi USSR na matamda USSR na budi yare but USA na ra reject tore koi thadokpa ngamai nuclear khulai se ka ko haigi bele ko aduduna adugumbadu akoigi India gi oinasu haidi masise nuclear khulai singse manghanabagi matada koi haidi yam thabak acho yam tarami hujiki abadi resolution ko adudasu tawridu dumaina ko aduduna mi habise koigi hape saunaragadi nuclear bomb pangtha thandana su yaidana ko the country se aduduna asiguma nuclear khulai se manghanbada honabada ena kumang saksunaba thabak tawba changi hairambani ko sigi editorial zero second editorial the India ga Europe ke relation se kitang thuzalagi ko sidi yam kaina kanu important oiba nate India ga Europe ke marakta lainari se husi ke oina di free trade agreement khaktane ko ado free trade agreement khaktang laine economic securities ko adi economics the free trade agreements digi atopa ta change tawse ani editorial se haramani like economy the security lainaba defense the
mari lainanaba like the space ko technology the critical industry like pharmaceutical stuff hena mari thamnabagi matangda editorial sine irakani ko hadi Europe kam hena masiguma filsida thamna taragadi hena chokhatkani hana khanbagi ni ko sigi article sena hujik lairiba present situation haitare hadi koi India sina koi Russia ga yam apaba mari lainai ko adudo dagi muksu Ukraine war sectorisida India na Russia da hadi tomobudi nate but na hadi mana santaina na ba khona ba khot pase kana na Europe ki country ayamana mazi yaning de ko habidi Europe na Southing European countries and the Ukraine gi war matang de ko India na logo steps in so adugi steps lawrappanina hadi adumai lawrappa adigi mu US India na su kana European kango is the double standard ni kind haidana double standard meaning the India na Russia ga tinabadi sawba India ga Russia ga tinabadi sawba but Russia gi mapang oriba China ga di moiga di yam afaba mari de dum leina ba di trade to oigra madu oigra yam afaba mari de leina ba aduduna double standard oi China ga mari di leina ba aduga Russia ga tinaba mi dana noina sawba double standard oi adagi adi moida hadi common oiba akoigi enemy hadi enemy di nate but autocracies khara lei habadi Russia China se dictatorship ki mong la pan ba Russia China se sigi mayokta akoi punna lemina zen European kangusin European articles na haise ko India sina punna lemina na bagi mayo hadi mayonda sigi autocracies ani sigi mayokta lep na bagi namakta Europe ka punba machangi or chang na ba tausi habigi mong ko sige editorial sina haramisa aduna trade investment dadi yam phare but akoi kanoda da tosi hadi China da yam depend tawse tosi aduna akoi masenja partner oina semnarasi China da depend tawse tosi ko defense ki maram da hena aba mari thamasi like koi USA defense ki maram da aba mari lei ko hadi aba mari lei kudamoina sigi USA India I said initiative I said ko USA I said every initiative 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 on critical and emerging technology ko technology aduni ko aduda akogi Europe kasu lainagadaba adi trade and technology council and lay Europe kasu ko Europe sisu sokana na mo na USA ga India ga I said the soccer gives us minor TTC da su sokana ba ko Europe ke mating adi Europe ka afaba mari thanabagi marakta adi honarasi sinebuko aduga China bu defeat tawrasi tech industry da tech ki lamjel da koi China bu defeat tawnaba koi punjalasi habagi mong ko aduni ma hani si aduduga benefit yam laigani adi economic advantage yam laigani paisa nusagi wat lairoi ko adagi democracies ngatani Europe su adagi India su aduna democratic alliance achawa am semba yani adaga democracy ki challenge mayam sisu akoi Europe ka pun taragadi adudusu mayoknaba ngambani ko autocracy sabedi USA ga Russia ga di mayokta so koina USA sorry China di Russia gi mayokta so akoi pulak punna lepmina basu ngamgani sini buko mahani isa last the impacts of rupee weakening habako rupee weakening tawgibagi matangda tax and context ta article am yarame adi rupee se husik mai value se India da 100 koi mo matawidana ko adudugi matangda ni ko habet yengsi nominal exchange rate amasung real exchange rate ko sigi matangda ai habet aisarange nominal exchange rate habedi kaino the price of 1 unit of foreign currency in domestic currency habako ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯀꯔꯦꯟꯁꯤ ꯄꯣꯠ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯣꯔꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯑꯃ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯀꯔꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥꯁꯤꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯣꯃꯦꯁꯇꯤꯛ ꯀꯔꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯣꯃꯤꯅꯦꯜ ꯑꯦꯛꯆꯦꯟꯖ ꯔꯦꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ $1 ꯁꯤꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 86.4 ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯀꯣ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯔꯨꯄꯤꯁꯇ ꯀꯌꯥ ꯀꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯣ 86 ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯦꯟꯅ 4 ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ
aduni ko nominal rate is the price of one unit of foreign currency in domestic currencies ko. The real exchange rate is na foreign good ka domestic good ka. Yam simple but am da haraga na koigi India gi paisa na India gi paisa lupa chama lere kala se koi India gi paisa lupa chama lere lupa chama sina USA da koigi pot ama lere kala se like mango ama lere kala se ko mango ama lere kala se aduga India da sini USA da ni ko sini India da lere India da mango ama lere kala se mango lere adudai sida da price kayam pi ko lupa chama sina mango kya lebe ya sidana mango kya lebe ya habadugi comparison duni relative paisa do kya myam lainage habagi mari duni ba duna real exchange rate ko oidoi ba ko sisina currency do ba sisina goods and services to oidoi ko habadi nominal sina currency da and real exchange rate sina goods and services to oidoi ko adunani ado haizarake real exchange rate ka adiga kano currency kano label since ka haizarake ko pwede muna gyan taminensi ko nominal real exchange rate ko relation sa haitare ko relation between nominal exchange rate and real exchange rate ko si kanang real exchange rate se pot kya haitare gadi ko na nominal exchange rate into foreign ko foreign price level ko aduduga si ay ngasagi husike rupees weakening tawagi matangdo mo laki ko aduga si sana domestic price ko level domestic price level foreign price level masung domestic price level ko sini ko relationship se kudamay na ay matangay sa ganyan nominal exchange rate ta kuigi ngasagi do $1 se kado ba $1 se $1 siga kuigi India gi rupees ta 85 se si nominal exchange rate oidoni nominal exchange rate oidoni ko aduduga sisina nominal exchange rate oigrani aduduga aikoigida real exchange rate se puthokse real exchange rate calculation tawrakandadi real exchange rate se koina charakna koigi 1.6 main tare khalase real exchange rate si calculation tawrakana tadoni ko real exchange rate sina takning isi kaino harakanda this is sina takning isi kaino harakanda real exchange rate se 1.6 tare habesina kai haining ino harakanda yingsi ko koigi India ga sige USA sida yingsi India da real exchange rate se koina real exchange rate se kola kanda ko example ama pise example se koigi mango da pirase ko mango se kg da koigi India da na lupa chama piring kalase lupa chama ko rupees chama aduga sidana USA da na dollar ani piring kalase ko dollar ani piring kalase real exchange rate so hotpa matamda 1.6 pidane adi aina sinjaduise kaino NER sina 85 sinjalani ko foreign price level aisina $2 do sinjalani kuigi $2 do sinjalani ko aduga domestic price rate sina kuigi lupa cham do sinjalani rupees 100 ko rupees 100 ko aduduga real exchange rate hotpa matamda 1.6 se tani ko 1.6 dai tabse sina haning ise kaino harakanda India dadi lupa chama piye ko mango se lupa chama adu USA dadi 1.6 ko USA dadi price level se Indian currency di yengdoi ni ko rupees ko rupees India dadi 100 rupees pi adu USA dadi hadi pot se India dani si 1.6 haise sina takpadi kaino harakanda India dani hena cheaper oi haine ko aduga USA dana hena kano adi costlier oi sini haidise ko ado siki RAR sigi magi value se kamaina change tawne 1 oi taragadi ko 1 oi taragadi paisa se maman se chap mane haidoni same price haidoni
country animakta mango se same price so yole haidoni sina tas 1 oitadi RAR aduga 1 dagi hela greater than 1 taragadi kogi India dana cheaper oye USA dana no USA dana India dana cheaper oye haidoni cheaper hotpa matamda any kano pot amada hotpa ai gusisa aduga karigumba 1 dagi name taragadi ko USA dana cheaper oye haidoni cheaper oye haidoni dani RAR gi value se ko adumana RAR sina tak tu se kaina har kanda pot chai yonba natraga pot chai lainaba konaba natraga thabaki oigera amagi oigera price yengnaba matamda India ga USA ga yengnaba matamda karamane hena maman su hongi hani yengnagi haragadi RAR se hottoine bako aduga chumnagi akhoi paisa kaige natraga India gi rupee se dollar da on gi natraga dollar se paisa India rupee da on gi haragadi nominal exchange rate se hottoine RAR sina pot chai gi maman kari kara yengnaba hotpa ko aduduni matani ko ma ningise so aduduna si nominal exchange rate ka RAR ga real exchange rate ka khangani ko ado tasengna akoina India gi akoigi oinadi akoigi nominal exchange rate sini ko koi si RBI na control tawrise nominal exchange rate su mo kaidoge hara kanda nominal exchange rate se koina fix haiba ma ko fix haiba ma ko fix haiba ma floating haiba ma ko floating haiba ma ko RBI na fix amount torome floating huzik pudi floating tori floating su floating ki type to koi manage floating eno ko manage floating ko adu articles na hara mi se manage floating to bosida su koi kaidoge hara kanda koi asymmetrical oiba mawngda symmetrical oiba mawngda tawi haini meaning di kaino hara kanda koi India gi rupees se khudamaina hana 50 da lerame galase 50 da lerame adudagi market ke value sika yena matamda koi 50 dagi hengat pe ai ko hengat pe ai ta ba ai ko sisibo koina floating go web ai bedi hengat pe market value da dum yenga koi value se pot pase ko market value se hengat pe ai ta ba ai meaning di kaino hara kanda koi fluctuate tawidana hai se 50 sidagi hengat pe ai ta ba ai 50 dagina 60 ko sisi floating go floating ai taragadi sisi oidani floating ko fix ai taragadi akoina fix ai taragadi 50 sida dum constant oina thambas RBI na sisi taunaba torami ko RBI na taunaba torami kamaina tawge harakan RBI na taunaba 50 sida dum fix ada thamnaba torami kai foreign exchange reserve ka sizinaraga akoigi kayaini 50 sida dum thamnaba honaba ide USA gi maman sika koiga India gi 50 sida dum thamnaba honaba taanaba su honadaba henkanaba su honadaba se fix taunaba se honarami but hujikti RBI na manage floating join tawre manage floating se ko manage floating sida manage floating haise asymmetrical oina tawini ko abedi handabadi yada Indian rupees se chum yengu nang khamba in market ki price USA ki dollar siga yenaba matam sida koigi I hanbada IT adai le IT1 khangakpada ko IT2 ado handarakpade sunga yawgide IT2 dagi IT1 la padi yawgide ba asymmetrical oi habadi handarakpasima tokibane hengatpasi kaktang ohenba hai tar asymmetrical oi manage floating se moina to en hanggar handa sanarambado manage floating se tawraga asymmetrical oina hengatpasi kaktang yahanba ko handarakpasidi yahandabe mo RBI gi policy da ma tawrame manage floating ko only kari loba only increasing ya aduga decreasing di ya magi normal exchange rate da ko decreasing not allowed ko aduna asymmetrical oina tawbagi RBI gi policy ama ka husik chatnariba aduduni mana sida haise ko fixed exchange rate sina fixed kini ko floating sina based on market price ta hangana to kanbadani adubu India gi sana se manage floating se kadoba central bank na RBI na karigumba marakta thatlaga
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ RBI ꯅ ꯃꯔꯛꯇ ꯊꯣꯛꯂꯒ ꯌꯥꯝ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯊꯈꯤꯗꯧꯗꯣ ꯊꯤꯡꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝ ꯍꯟꯊꯔꯛꯄꯗꯤ ꯁꯨꯡꯌꯥ ꯌꯥꯗꯕꯗꯣ ꯃꯦꯅꯦꯖ ꯐ꯭ꯂꯣꯇꯤꯡꯁꯦ ꯀꯣ ꯂꯤꯗ ꯇꯨ ꯑꯣꯚꯔꯑꯣꯜ ꯍꯥꯏꯗꯤ 2010 ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨꯁꯦ ꯁꯨꯝ 85 86 87 ꯍꯧꯖꯤꯛ 80 ꯂꯩꯔꯝꯕꯗꯒꯤ 81 82 83 84 85 86 ꯍꯧꯖꯤꯛ 86.4 ꯌꯧꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯟꯊꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅꯤ ꯃꯥꯏꯁꯦ ꯄꯣꯁ ꯀꯣꯚꯤꯗꯇꯒꯤꯗꯤ ꯍꯧꯔꯦꯕ ꯀꯣ ꯄꯣꯁ ꯀꯣꯚꯤꯗꯇꯒꯤꯗꯤ ꯃꯦꯅꯦꯖ ꯐ꯭ꯂꯣꯠ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯣꯆꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯏꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯅ ꯇꯥꯛꯄꯗꯤ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤভ ꯏꯝꯄꯦꯛꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯊꯣꯛꯍꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯔꯠꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯦꯠ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯔꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯔꯠꯅ ꯌꯥꯝꯃꯛꯑꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯁꯤꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯣꯃꯤꯅꯦꯜ ꯗꯤꯚꯥꯂꯨꯌꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯔꯤꯌꯦꯜ ꯗꯤꯚꯥꯂꯨꯌꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ RERꯒ NERꯒ ꯂꯩꯕꯗꯣ NERꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯌꯥꯝꯃꯛꯑꯅꯤꯀꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯜꯁꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯣꯛꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕꯗꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯔꯣ ꯃꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯔꯣ ꯃꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯑꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝꯃꯛꯑꯔꯣꯏ ꯔꯤꯌꯦꯜ ꯏꯟꯀꯝꯁꯦ ꯌꯥꯝꯃꯛꯑꯔꯣꯏ ꯂꯥꯏꯛ ꯇꯦꯛꯁ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯥ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯏꯟꯀꯝꯁꯦ ꯌꯥꯝꯃꯛꯑꯔꯣꯏ ꯁꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅꯤ ꯃꯥ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯁꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯣꯃꯤꯅꯦꯜꯒ ꯔꯤꯌꯦꯜ ꯑꯦꯛꯁꯆꯦꯟꯖ ꯔꯦꯠꯀꯁꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯠꯅꯔꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯃꯤꯅꯦꯜꯁꯤꯅꯦꯕ ꯔꯤꯌꯦꯜ ꯑꯦꯛꯁꯆꯦꯟꯖ ꯔꯦꯠꯁꯤꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯣꯃꯤꯅꯦꯜꯁꯦ ꯇꯧꯔꯒ ꯔꯤꯌꯦꯜ ꯑꯦꯛꯁꯆꯦꯟꯖ ꯔꯦꯠꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯔꯤꯌꯦꯜ ꯑꯦꯛꯁꯆꯦꯟꯖ ꯔꯦꯠꯁꯤꯅꯦ ꯇꯁꯦꯡꯕꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯊꯣꯡꯒꯦ ꯈꯣꯠꯀꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯔꯤꯌꯦꯜ ꯑꯦꯛꯁꯆꯦꯟꯖ ꯔꯦꯠꯇꯅꯦ ꯄꯥꯟꯅꯔꯛꯇꯣꯏꯁꯦ ꯀꯔꯦꯟꯁꯤ ꯚꯦꯂꯨꯗ ꯀꯩꯁꯨ ꯌꯦꯡꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯃꯤꯠ 2010 ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ 2010 2015 ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯕꯥꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯥꯞꯊꯣꯛꯅꯔꯛꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯃꯔꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯞꯊꯣꯛꯅꯔꯛꯄꯅꯤꯅ ꯗꯣꯃꯦꯁꯇꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯇ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄ ꯗꯣꯃꯦꯁꯇꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯣꯜꯂꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯗ ꯌꯣꯜꯂꯤꯕ ꯄꯣꯠ ꯆꯩꯒꯤ ꯃꯃꯜꯁꯦ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯦꯠ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯝꯄꯣꯔꯠꯁꯦ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯔꯠꯅ ꯌꯥꯝꯗꯣꯏꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨ ꯉꯔꯥꯡꯒꯤ ꯈꯕꯔꯗꯁꯨ ꯌꯥꯎꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯔꯠꯅ ꯍꯟꯊꯔꯛꯑꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯝꯄꯣꯔꯠꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯌꯥꯝꯈꯠꯂꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯦꯠ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯔꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯁꯣꯟꯊꯔꯛꯄꯒꯨꯝꯕꯀꯣ ꯅꯦꯠ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯔꯠꯁꯦ ꯁꯣꯟꯊꯔꯛꯑꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯀꯔꯦꯟꯁꯤꯒꯤ GDPꯗ ꯀꯔꯤ ꯂꯣꯏ ꯁꯣꯛꯂꯛꯇꯣꯏꯅꯤꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯅꯦꯠ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯔꯠꯇꯁꯨ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯔꯤ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏꯁꯦꯀꯣ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯅꯕ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯁꯤꯒꯦ ꯈꯣꯠꯁꯤꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯅꯤꯀꯣ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯤꯁꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ UPSCꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯟꯁꯦꯞꯇꯨ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯤꯠ 2010 ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯀꯔꯤꯗ ꯆꯦꯟꯖ ꯂꯥꯛꯏ ꯈꯣꯠꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯟꯅꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯅꯤꯅ ꯈꯜꯂꯤꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯄꯦꯄꯔ ꯑꯦꯅꯥꯂꯥꯏꯁꯤꯁ ꯃꯇꯨꯡꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩ ꯐꯖꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯀꯦ ꯃꯔꯛꯇ ꯐꯣꯟ ꯔꯤꯡ ꯇꯧꯁꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯈꯔ ꯑꯩ ꯁꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯣꯔꯤ ꯐꯣꯔ ꯗꯦꯠ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯃꯨꯛ ꯎꯅꯔꯁꯤ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯁꯣ ꯃꯆ